Keperton 172 Battalion jangki Shipayada Kapot Border Security Force BSF kabaha umkyang kala Rakhe da kejing kmen ye ke International Women's Day arajar arpulai ha kanyau terik ulber ha kabaki dukot jangka senjuk kilongkmi BSF Wives Welfare Association kila pelong ye ki program le kmen ha umpling ki bakentup ye kejing le akai kejing kentip kejing shat kejing pot sur babonjat da kenhon pot kenhon tem jangki BSF. Ia kini kesngi la Rakhe ruah ketem BSF ha umkyang da kejing pen ipat ba e ki sulai yadai ki kapot bat kiwe kejing pen kemen ye ki pat ba jang ka Shillong umkyang ka bedon ha kapot bat kari Bangladesh. La pen ipat ba e ki tiar yada kapot ha kebalawan pet de ki pat ba bat ki kena school jang ka Holy Cross High Secondary School umkyang. Ha kejingelang bekerpang ha kini kesngi kinongelam jangka BSF Wives Welfare Association kila kentui kilong kemi jangka shipai BSF bakin le shitom banlong kilong kemi ki baket kia ya laki yeng kisem bat ya laki khon ki kti namar ki kpa ki terikam shajengai nala yeng ban pahara ye ki kapot. Kila pencelur ru iki para dekot na lor ki kam yeng bakin trei ki kam ki ban wan ra iki jing mentoy ye ka yeng kisem kum kesu kathai.